nó mà cái người siêu lại thế rồi lại cal fede aku pas ada lah lah betul pun lah 400 Antel nge ye hey adua lowin kalam ice cream ye ila pada kan là quân cái này em chăn nuôi là công thể khắc trên thế gian đa nên anh kiện đều chung in program hi anh ăn băng chân nga ở đây là thầy anh biết cần tu manga mà rồi chú phơi lấy tất cả phần bỏ vàng á thì mày xí là viên cần tu đồn nha em mình muốn là hiền
chairman nanga min froi tu hi upal lalmal soma son beng ania CCM yan treasurer ani he lo soma cái ring không đón đồ Và thiên mi ama vàng lâu cao khom zong zong te anh ăn phải chúa Christa mình in chỉ vậy anh bu cái chỗ và thiên cho thiên him lâu ngay khát tiếng FSC bung rục sáng sớm lệ bản địa thu sắc hệ lâu ngay thang u FSC bung rục sáng sớm bản địa gan buồn te hiti sa lệ chỉ sen ăn đi xí lâu lâu nát lệ thu này nát lệ hệ thím chung khâu về rau rau tu te lệ van muna te tharau sual ho te ăn đi zo ke pathian ma ko ni lo trong trai u holal pa kan pathian he khâu về là kan om chungin irong kan bol thina ram zau na torin kan thiamang angin kan thok thin amaro su sual setanan chu min ti baha tung thi nani kan buan te hiti sa le thi seran ni lo ti kan khia chu wang chuan lalpa nang van pathian engkim ti thei kan aw ba che hoina hian kan hne na ronin puang ang che lalpa herama hian i thil ti thena ron lan tirna choi moi no mang che kan lalpa Isu Krista mingin kan dila che amen Oleh lạc sẽ yang tung bộ phăng soi ta càng khán kan program han ro manang te an ti zum zum he ti za kan local khoma he ti ang kan theng to hian kan tum a hlen to pathian in min huwa khove in min hu ni te kiat to chu wang chuan kan program duan sangin kan kalanga tuna hian Council of Churches in Mizoram kan president Reverend Dr. R. Laldiak Liana thu soi turin hello somangu when a local comes on zong te chibai kalubu achu India sarkar chuan FCRA amendment bill hi tik tak lang tlang ram him na turata na man na turata ani tin Christian te tin zonat siam anilo ti in soi ma se hedan mun ta kan en hian achunga hian dan la tak Christian te le minority se kan o nge na du dan a omani chung ang dan langsa zual tlem te chu lo en ta ilangin pakhat na chuanin bungrua asset and property min chu sak theina dan ta hian a omani FCRA license ti to pe mo ti thar ani lo chuan kan bungrua foreign fund le kan tual chung suma kan le kan sak Endinan school hospital building motor ambulances te chuk sak theina dan hi wena hian kan du lo ma chuba ka chuan he dan hi man tan ani atangin ni mai lovin kum tam tak kalta a kan thil nei le kan thil lo ti to te po chu sak theina retrospective effect ani don wangin he bil hi kan du lo ani chapter 3a a hianin dan thar leo anon zia lu auma chu thu nei to be designated authority turin aron zia ka he designated authority hian thu anei hle dona code phal na le hriat puina tel lo poin ko san le NGO te bungrua le ram te po chu sakin a hral thei don ani chuba ka ko san le NGO license sing ni chuang alo cancel sakto te thil nei te bungrua te ram le sum a hen sak zong te po he designated authority puta hian da ani don wangin an him lova chan vik theina aumbok ani tin foreign fund hi sa khodanga in le ti na man tur ani lo ti ani ya he adik reng nima sra he dan hi man sual thei tak ani dona
tin chu ba ka chuanin kan rong bol na tam tak tran pui na le chom dol na education kal tlang te healthcare kal tlang te relief kal tlang te a kan rong bol na kan tho me teng te hi chu tiang a sa ko danga in le ti na nan mang tia min pu mo a min o tir da turin fing tak le rem the tak le thiam takin he dan hi siam ani bokani tin chu ba ka chuanin he dan hian kan constitution akala kan constitution article 300A kan en chuan mitin hne na bung ruwa nei le kol theina dan min pe a he bil tharian chu chu akal tlatawangin India dan pui bo chian na chiang tak ali wangin hei hi kan do dal ani he dan hi abigin Christian ten kan tur le don bil thar hi man alo ni chuan India rama nam le sa khut len zo minorities te NGO sang ten har san anemen lo kan tok don tuna FCRA license nei zong zinga 12% so hi Christian te ta ni ma sela foreign fund 80% hi Christian te ku ta le en kol ani wangin chung zong chu Christian te ku ta ani wangin na satakin kan tuar don ani when I yan lalpa mi lo pung khom tu Bible kan en chuan Daniel le athian ten milem chi bai book vector ti chu zom du lovin an lo dala lal khin lung an lo dang lam to a estri le judafa te po khan lal thu be do dalin thu be thar an lo chho tir to ani kha America rama mana khan America Pastor Martin Luther King Jr. le athian ten Washington khopuya America rama civil right out theina turin kong zo ro pui an lo hoi hota mi noi ni le singa an kal khoma chung te thil ti awang chuan America rama civil right alo pha ta ani voina mi pui hedisa local khom thin lung mun khat pu a local khom te hian FCRA amendment bill sang ni som ni le paru du lo na kan lan tir le kan do da na hi lalpa kan pathian hian min riat pui nge yang ti karing ani Mizorama khi pui na tak lo theng tur kan trong trai na wa lalpan kan ram min hel tir te kha voina hian I he chuak thar le ang u Jehoshaphat ati ngai na reng kan shalo ilam kan lo hoi mai ani hi ati ang le miaw le ka chang ang che tia min tiang tu kan pathian lama kan trong trai chuan min chang ngei don ani lalpa chu fakin nom ro se today I stand here on behalf of the Council of Churches in Mizoram and all the people who have gathered together here. I strongly appeal to the central government and the concerned authority not to pass the FCRA Amendment Bill 2026 because this bill will adversely affect the minorities, NGOs, churches, and the unity of the people as a whole. For our message is simple. I kindly request the elected representatives of the people of India to protect our constitutional values of justice, liberty, equality, and secularism. Thank you. Kalome. Kan President Jina Soyang Khan Van Pathian kan au chuan mana po thi pui le ro pui ti dang lam thei tu khan tu na bon na thok thei ti kan ria chu wangin tu na hian program a lok lo na nga Pathian kan awang kan tong chai ro lang kan han in ron khoma phuat chom deuh ani na chungin kan sava in adu chu kan om dan te po kan ti dang lam po ni mai thei thing thi du te mo ban phar Pathian au du kan om poin chu tiang chuan Pathian ne na a thil ti thena ron ti lang turin ami ten ne na an puan suwa
lali suwa Krista hilalani ti alolan thelo turin tuna hian kan tong trai rualanga tin dan siam tu te po misole an chedong ngota cholovin I suwa Krista thil ti theina muwa a chan dam nan mu theina turin thanem ngai takin mangai na ril unen kan tong trai don nia pathian kan awanga rei tak tong trai kan lem lovin atom na rochu Reverend Dr. V.L.Y. Khan Lein min siam sakdon nia tuna kan savai pathian ma kodin lo tong trai lalpa chungnung bergan pathian ro puile thiang lim mangan di chuan mi aula ka chang che thil ro puile in thup hian ngai lo te ken ti rang che ti tu kan pathian voina hi mi te manga ngin ni ma kan lo kala ti salama kan ne lo tur te ma lalpa itran puile be sin ma kan lo ku ne lalpa ti sathira chuan Indian sarkar ro pui taro real kholte anin real bolen dan siama hian nam fual zokte nam tlem zok le sa khotlem zok da big tan Christian te tan kan ne lo tur dan sakki tun han kan machon me kan chung te silal pa ke nin voina han kan du lo nalan tira ni sen san noi halai kan lo bun khom mai bakiti thei kan nei lo ve amaro chulal pa nang kan nei chia phar tlem te thom bo thom ro pui tak amalan tira ne ro puin chan tin na nang ma pa ni ti kan na khere nge voina hin mi ta mang au o hilal pa indiaram sarkar morung ging tham turin nangin mal som la thiro puile in thup kan khiat ngai lo kan pe si phalo min mu tirla ne na chalang mata ni zia ro pui de ron puang chuak la lalpa imi ta zinga yan rin tlak pathian ni zia fia zo gen ron tir zelang che
kan lalpa du tak Isu Krista mingin kan di la che amen ole kan khia tangin lalro pui kan nei chuan kan zam lo tuna kan ngai tha kang khan tuna pathian phangna hla sa turin one in Christ ilo soma nang kan kia na kalin mai shoyang na kan in hum him na le sandam mai vang rasain lalo pui kan nei apa lai na chu kan in hum him na pui de kin ro ma lai na ro pui kun nghe tin đâu thấy em là lâu vui gần đây xóa hai sân ta liên tô kỳ trong sáng mê chi màu sân sẽ ba ý là nhìn qua mây lên phố nhìn khá thầm ngoài lô và nhìn em sân ngài lô khó mây đã tốt lo tìm nắng nhìn nhìn sẽ lên chi rasain lalu pui kan nei apa lai na chu kan in hum him na pui ke kin lo ma lai na ro pui kun nghe tin đâu thấy em là lo pui kan nei chua em không in trên sân thầy hồn thì lẽ xem muốn tên nên ngắm lâu gần ta đã và ba hàng đủ gió hoa ngây in min bóng em lâu ôm mãi in trên sân thầy hồn thì lẽ xem muốn tên nên ngắm lâu gần ta đã và dan tu cho ba ngày in ta Phật khá sai lâu bụi gần đây âm ba ngày đã chịu cần in hum him na bụi để khi nó lâu ba ngày đã lâu bụi đừng nghe mình đâu thấy em là lâu bụi gần đây rồi Phật rasain lalu pui kan nei apa mai na chu kan in hum him na pui ke kin ro ma mai na ro pui đừng nghe mình đâu thấy em là lâu pui kan nei chua Lớp phần nông quyền là dần lọ xe công tuần in kan awa helai muna ahu howin kan lo aw ho lo mai chu wang chuan tu na hian ahu howin konga kan kal lai kan aw la kha kan aw pui le do na ni FCRA amendment bill hian yang ang hian pom chia kan ngai lo tilang FCRA amendment bill hian yang ang hian pom chia kan ngai lo sa kho zale na dan kan nei lai kal zonga dan siam hi ring zokin sa kho zale na dan kan nei lai kal zonga dan siam hi suốt lệ họ sẽ tiếp tục này ha buông rùa in chu sắc thế là đàn thar siam hi suốt lệ họ sẽ buông rùa in chu sắc thế là đàn thar siam hi suốt lệ họ sẽ
อารมณ์โมเมนต์ประเด็นตัวหนักส่วนอับตบล้ำกันโลไหนโลนะครับทีละงินลมทุกซอยนั่นแหละ